Ka video te minlo ngai thak saka minlo ngai hlut sak thin tu te in zawa in kum thar kum sang ni som ni pani chibai ka buk vek achi u ole tun kum a chuanin he ka channel a hian spoken hindi ronda thin ka tum dona chuanin MBSE zirlai bu hindi subject bi kha ka ronda chunzom zel don bok ani chumi ma chuanin ka channel hi ilola subscribe law ani chuan khongai takin subscribe button kha minlo me sakla video te athara piang ilo mu zat zat theina turatan ilo entlai lutuk big law nan khan notification bell kha min han on sak ula chuanin video te ama thei angbera in muzel theidon ani spoken hindi kan zir tak tak ma in sentence poimo tak kan shan ma sak tura oma chung te chu in lo zir ho don phot ila ama sabera chuan namaste mera naam barna hai ti alauni a example a hemi sentence kan mangdon ani ama sabera chuan namaste kan ti anga chumi zo a chuan mera naam hian aron chunzo manga chuta iming le he hian atop aron kharang namaste hindi word hi english a hello kan ti nen a in anga nilengin enghuna po khoi huna po ahman thei ani adota chuan mera ani a omzia chu ka ti na emo keima ti soina atan mi pale mechia in amang kop thei ani adota chuan nam ti ani a omzia chu ming ti na ani iming isoi anga chuta he hian atop alo khar le don ani he hi sentence a chuan atop kharnan kan manga ani na taka chuan amma sabera kan soite chiang tu le tifia tu kha ani mera plus naam plus iming your name plus he hindi sentence chu english sentence nen a structure kha ain anglawa hindi a word order chu subject kan jiang ma saberanga chuta object le verb in atop aron khar don ani apani na chuan sentence dot le atan chuan aap se milkar khushi hui ti ani a hei po hi mi pale me chia in amang kop thei ani a omzia chu mu inwam hle mei ti na ani a english a nice to meet you kan ti na kha ani tu emoni nen voi khat in mu na khan kan mang thin tlang pui ani kan mang thin tlang pui ani example a chuan namaste mera naam barna hai aapse milkar khushi hui kan ti a aapse milkar khushi hui kan ti a chibaile kaming chu barna ani a mu inwam hle mei nice to meet you kan ti na kha ani India mi te hian atlang puin kutsuin chibai kan in book ngai me ulova namaste kan mang hi atha in afel fai zok ani amairo chu mi zote chuanin kutsuin chibai kan in book china a chibai in book nan kan mang sa ema amairo chu tun la ya chuanin covid shi te alena wang khanin namaste ti kan man hianin acha in afel fai zok em ani engpo chuni se sumdon na konga chuanin kutsuya chibai imbu ki atul thina ram le ram sarkar an indor ton na te po kutsuya chibai imbu ki manlar ani le zwal thau ani ole chuti chuan good manners lom thu soina chongkam dhanyawad le sukriya kan man war te hi enge a omzia lo en non le donila kya aap tayar hai chaliye shuru kare are you ready so let's begin minhe na lom thu soidan chi shang oma a olsam bera jang bulchan don ila dhanyawad ti a oma a omzia chu kalome ti na ani ichongkam I warle zualnan bahut ti hi ibel theya chumi omzia chu lutuk ti nani chuti chuan bahut dhanyawad alaunita anga chumi omzia chu kalom lutuk ti na ani mei hindi a lom thu soina thumal atan dhanyawad ti hi man ani a dhanyawad kan ti hi sanskrit achangalak chua ani a mandan pa ngai tur om tak ni in alang chu wangin then khat chuan urdu a soinuam ti an oma chu ero chu chongtwal lenga chuan a hlo cham hle thung loi si ani lom thu soina atana mandang chongtwal lenga kan manlar em meya oma chu sukriya ti hi ani
he chungkam po hi iwar le zual nan bahut ti ibel theya chuti chuan bahut sukriya alo ni anga kalom lutuk ti na thau ani eng huna po eng tik khoi huna po imang theivek ani ole tuna chuan hindi in lom thu sedan kha kan lo shile ta a ama ero chu tu emo in I hne na lom thu a soin engtin nge I chan le ta kang mi zote chuanin mi in kan hne na lom thu an soin keipo le kan ti chin ani hindi a chuan swagat he ti ania a omzia chu keipo le kan ti na emo english a welcome kan ti na ani swagat he kan ti chin tur ani kan lom ve ani ti lantir na tongkam atan khan kan mang chin ani ole tuntum kan video tan chuan khati zung kha lo ni phot se karle a video thar spoken hindi chapter 1 karon da le dona kasoi to angkhanin video hi atharla mapiang ilo mu zel theinan notification bell kha minlo on sak turin kangen che ani karle a chapter thara kan in mule theu don ania in zawain hun man nuam vek